komba kwithira bagwatiri murimo juju ntere ingi mwanya mwanya ome akaunti iji biumya bika ibithiri itombere kubo ripotera ati tuonete twawatanitie kesi imwe side ya Kaithe na tukumigwatania side ya Kaithe ikwejire twetho batu tukureta mwaji Meru General na etho nagwa isolate kana era gwikwa kando na daktari betu bombe ikwithirwa iba kumutreat nora na rweja twejete ku report ati tukugwata cases ingeinya chia murimo juju wa mpox and then Meru County na antu baba bonde barabombete kwithwa bakigwata murimo juju abarumite bombarumite Mombasa ebetho bakeja Meru County na tomba kwithwa tukona bena symptoms iji chia murimo juju surveillance team yetu yombe kwithwa ni kumba ku report na twethirwa aje baba itukumba kwithwa tukibashughulikira Meru General na bomba konde kwithirwa baguchokwa nja cases iria itirari barabatari ugwatine tayari bwana benja nebe kombe go treat ni ara kinya ejene bimwe bya bionererie bya murimo juju na kuria Meru bethere bakimenyera bunene na rwa tukujita kwira public ati iboga twithirwe ba twithirwe twe on the lookout kana twe alert kwithirwa itugutega antu barabombe kwithwa bena cases iji in case muntu akeja ku report ukeja kuona muntu mbuga na rush kana era tuthundo twitha tukalija twa muthanduku na muntu wakeja ku report nyawengo na kwithirwa na fever kana na Kimeru era tuga omwangi ndene mwiri na kwithirwa na kumba kwithirwa IB miramunthi kana lymph nodes iboega muntu ojo na akeja kwithwa mbuga na gukora symptoms ichonde chikombaini muntu gukora muntu kwithwa na fever na imbi tuthundo tutwetawa tukaria to muthanduku na most recent nya tukeja kwithirwa at least muntu ojo mbuga na travelete outside Meru County especially counties zitukona china mirimo ejeri iguru iboega tukomba kwithwa bati tukureport yontu gintu kira tukwenda gukaria mu Meru mono ni ate murimo juju keja go spread iromba nande ni Meru bagwatanire na rwangi rwogima ni kenda bagakandana na murimo juju na batu to department ya health kana to thirikari county government Meru aja yetu ikuthwa to protect ta mu Meru wonde kwithirwe ati komba murimo juju tukuthwa go spread kana twithirwe batu murimo juju o ura jo kweje tukumbi kuthwa tukijo gwata no kethwa tujoge tukijo treat tutikwenda tweja kuthwa twina outbreak kana numbers iria batu chiomba kweja ukethra ni guzidi inya capacity yetu lakini atukwenda kwira Meru as of now ate twe Meru tutiogwatine na twe Meru thaiji thirikari tayari ni umbeti kuthwa igikaria muntu wonde wina symptoms na batu tukweja kwira mu Meru ukeja kwithirwa kwe muntu ukona ena symptoms iji ibwega ukaripoti ke mashibitali jetu mashibitali jonde ja Meru County o ala shibitali ri 216 facilities ila tuina chio cha public na inge cha private nya chiongo bonde iberesi ithirikari symptoms cha murimo juju na daktari bonde bakwithwa bakemenya ko identify kenda twithwa batu tumbeti kwithwa tugikaria turi Meru murimo juju tukeji kwithwa yukegwata antu baba ingende na mugongo jo Meru nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibwega Jeff Wagitumano ntu boripoti una tino wirigiro ati rwangiro gimba mwiri rugatetheria antu nikienda betana mbere kwa bukana na murimo ojuju wa mpox ndene ya Meru na tukitikana ripoti na ndina gwita ruterene rungi ni ati nayo sub county Enjeru irero mbere kwithira kionekana aja county ni ya Meru ruterene roimenti nara ikumenyekana ya Imenti East sub county nayo ntukwena arua ni umbite kwithirwa ikiamukira munini wa county commissioner uro ukumenyekana ya rieto ya Mr. Mbaya Amisi munini uju akumbite kwithirwa agikinyirwa akaribantere iji gukurukira mubunge wa rutere rwa North Imenti nwe Raim Daud bagwatanirite na county commissioner waja county ya Meru nwe Jacob Ouma nwe mutugi kiambi na akumbite kwithirwa agikinya kiathone giki na turetera ripoti iji
Mũbunge wa North Rahim Daud na atongerete mambura ja kwamũkĩra DCC wa sub-county njerũ ya Imenti East Baya Hamisi Nteresia Thura. Hii ndio official office ya DCC and within a month we should be finished. Lakini bwana new DCC bwana Bae hautaingia kwa hiyo ofisi hata kama imemalizika, tutaimaliza. Ni naibu wa rais ndio atakuingiza kwa hiyo ofisi. So ningeomba watu wetu wa CDF chair pamoja na fund accounts manager muangalie hiyo ofisi ipatiwe furniture ile inastahili, ndio tuweze kupanga hiyo ofisi ikuwe mzuri. Ikiririkana gwa Rahim nethirite agitetera ujukania bwambe umbithi kire gitengo gya KDF kuma kire sub-county ji ira kuga batijukitwe muna kwithira ni kurukitwe maukune ja thirikari. One of my sub-counties which was operationalized, Imenti East, has been excluded from the final list. So I request the committee to press for a re-advertisement of the centers for recruitment. My Imenti East sub-county in North Imenti constituency should be one of them. Wamenihakikishia kwamba Chori, kuna barua kutoka kwa Office of the President nilichukua juzi ya kuwapelekea OP, National Police Service na KDF pale PS. Nimemtumia barua kutoka Mr. Lilan kwamba sub-county ya Imenti East na ingine ya Marsabit zimekuwa operationalized. Ni tagarete gwetwe mbaru ni Beatrice Karweza Mosiasa North Imenti na utarika mitene ukana na ndwa cia kimumbere jande gurune ure kinyawe withirite mustale na jwambere gukubiria sub-county ji todo kie eje engerekanio njega sana no tutukateka rutere rwa runge ibonere DCC wa I think kali in the year last year ende batu tukeja kuya tutigwatanira na mutongere oro thuri na tutukuga torwenwe ukeja kuthirwo kirwaga na tongere baraberitene na area singe itena ndoa iwi chitega gwa na ikaye gwa focus antoja youth unemployment to number 3 bottom 3 ikuonania kwagia ngwatanero gategati atongeria igotoma ayuthi beto na baraba ena documents cia kwandikwa bakagi opportunities inkoromba atongeria baonde kuma thoci mwanka tonyeri tugwatanire na twejane support nyume professor wetu deputy president Kithure Kindiki aria mero ikabangirwa keki eyo na nyarira keki ete kungana ingwete kya tukona equitable share resources. Karo muriukio kumeria matakete kia mubungu wa North Imenti ariuga ni bethirite bakithingatira sub-county je gwa Kagita araugite ni barakurukairwo ni mantu kathumbari wakendekithia mubunge Rahim Daud kuona sub-county je ni kwethwa headquarters na wakibwa Kinandi wikio gintu kira tukugwirirwa na itukuona nya maendeleo ja Kenya, lakini la muhimu na kira tukwenda kuromba thirikari yetu na ndino tutuna sub-county njeru na ibo kuona kikieni gikinene kiomba go plano boga na sub-county je kethirwa ni onene nyankurukia mutindwa tukuromba thirikari yetu na mheshimiwa Rahim tafadhali itugukwira batu turenda headquarter ekarija ora kangeta gakari kana inya ndera bwa kirua kibere cha ndeu no the model headquarter tukwenda utwakira tutikwenda tubechwa nikena antubara bonde agricultural officers any antubonde bangao beje nikenda bomba kunganira ndene ya mobisi jaja itokuona tuna personnel lakini personnel batena resources ichibweri kuongerwa rutere ruru nikenda kithe iborisi na twatwethera tuna ngari imwe twethero ara kwena police station established daronogone ne gwenyayo ngare kumba ku service area eu kiripot na Meru TV kuma Thura gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Na tugicoka ruterene rungi ni ati nabo akari bantu amboi nturene ya keki itama ni bethirite bagitumiria na kutharikira MC wao no Frederick Mbrugu ni kirabe ati tena bena kuthia bakimuria abakanirie gita kiraba kuigikarite ugigita kanene gitomba kwithwa kigiakanwa
untu bura bakuani butumite bakitha bagikurukira mathina nkabo yario wagagia bokaria nterene yu wamwona kinya nyumba cia kari kwithirwo ikithua na kinya gituo kia polisi kira kiomire kwithirwa gikithua nturene yu ya kikitama bakiaria akariba bana ndi betete na mbere na kwithirwa baku MC uju nethirwa akibatayaniria na kinya kwithirwa ate kuthikira akariba ruterene ru akiwa gitagi kiri na njuki na nikyo gitumi gitigwakanwa untu bura akariba ruterere baku ate gitumi king'ani kia kurega kubakaniria gitagi ki no mariki wetu wanteto kuma ruterere rwa Igembe mukiri wa Nkunja ari nacio tariria akariba keke tama irare antu amboi wand ende ne baumirete kuromba MCA won we Frederick Mbrugo kubakanire kitakira kikuntoko kenda pomba kwethia bakirita biashara cio na kinya kulikithia ukari kuntoko kukimenyekana keke tama ni kukombete kwethira kukimenyekana keke tama ni kombete kwethia kwina wagagi bokaria ara nyumba cionbete kwethira ikithuko kaita na monka thai ende nyumba siete nyumba mwanja ona kinya kambe ya polisi ethetwe kirikiani keke sama na kuntupo ni kuonania ati wagagi bokaria butiko na ende ni barombete ngavana mutumantu ethingia bakiwatanira na MCA wa kuntuko pombe kwithia ni bawakanieta bakiwa kethreta kini kithara kia kana ende makarika ya kwithi nyumba yatumba kwithia yekuyirwa kuntuneko kitake tu kiorete kuma mwezi mwe gumentene dai ngwitikenia ngwe miaka 3 gitagana gitwire wou na itumwira na bagi abakandika ithiru antu au nyumba ire giti kwithwa ukia kwithreta kira yontu kiri araura ikakie kethirikte ke function ka kikirita ngwe ndina hakika walifu bau bayuka sikanya kwithia bakithira bekira thiro nyumba ewe ara ai gwithira nyumba ewe ara ai thiro into bya bionde mwana watu warenkia from kwe mutuma bashirikiana na MCA baumba gutukira gitakira kiumba gwakana nontu kitakio na twina security police station yerio maunto yonde akethero sawa Rewende bakionekana kumeneria MCA won we Frederick Mbrugo bakiwania ibu nene MCA kumba kwithira kinye turenere na kuremoni wakanieta abakiwa atekire na njoke na ende kitomba kwithira kikia kanwa akariba bakiwa ate muntu nuoritha cia njoke ne na umeseti ya njoke na nontu nirora wa kinye iyi nisibati kwithira ikengwa kitaeneke kenda kia kanwa ende TMC kwiya no soka ate akanete kita na kuwate njoke se kontoko ituru bakwa bakwengo njoke swali mwezi mwi mtoku akwengo njoke na atia kitakite akani nena bidhaa bionde byomba kwenga njoke na mru watu ira itakira njoke kire lakini muntu na mathwane saitie njoke muntu no aite kura kawira njoke ni kathira no gwibwa lakini njoke itombo cinda muntu mathwanio katombo tura kiundu na ntomba njoke kuthiwete ukaroe ukaroe wara no karita njoki no karita na ichukuo na njoki chete kura itageri tubatu tethwa nakyo lakini bira biriaretia atori bonthe bantu ambo yonde kwa jumla ni gwethira gitake kiorera thai kina miako wena nibo wananchi katibuo kitethira kikiaria kitethira kikibwethwa na kikwora wananchi bero kina njoki na njoki sieweta oni ndiwete nasi sieno mieri 10 isietire lakini kiongozi yetu ngweke na garekete na ole ribatwe nteko meana na tagari lakini otethina atukuromba wananchi tu no bampa tu bampa ora ngweke tukakuruta tukithira tukakuruta makona ituro turute ngwira agirete 2027 otethina twasema nende bene Keripotera Mero TV kuma keke tamantu amboye Igembe North beta mukiri onkonja. Na tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkonja tugacokera ja tauni ya Mutindwa na ara muthenya jo narua gikundi kia akuruba mugwe na bono bombete kutha bagichemania ntuku na arua na kwithira bakiariria na gutariria mantu kathumba bakiaria ni betete na mbere na kwithira bakiariria ngwataniro ya Meru kwithira kiwatania na kaunti ya Tharaka Nithi na kinya nkuruki betira bagitariria ubatu boguturia na kinya gwita na mbere kwithira hantu bakithingatira untuire bwetu no mariki wetu anteto MC Mwitonga na ukari muchemanio ne juju na turetera ripoti hii muthenya jwa narua akuruba mugwe ni bakumbite kwithirwo batirimanite na ni aria bagutongetwe ni Principal Jacob Kaimenyi uria nowe professor na ni obombite kwithirwo bakiariria untuire bwa Kemeru
na bakiaria ne bombete kwithirwo bakiuga ja ujo ukuigua iraumba kuga tukuona nyakanywa ntukwea narua niki tontu agwe bakuma thuchi Mwankanto Nyeri yani Meru County na Tharaka Nithi County tutimanite ntukwea narua kuthithia atia kenda tomba kuthithia mpangilio kana mikakati uria tukomba guhakikisha untwire bwa Mumeru butiora tuja jaura buije ruarwa twathithiria etagwa Vision 2040 ya Meru County nwatega Vision 2040 ni kwariria mantu ja utamaduni inya kuringana katiba Tharaka Nithi wera etagwa urangiti ngoni ngweretio muno tontu Meru County itongeretwe ingavana wetu punto edingia tuketha kwena culture week mweri wa December ne nkuigwa jai mantu ya mega muno nekenda tutrimane turiyanire twaranirie twine kenda anto veto bono toina le mantu mabathugania Meru batije kuna no ugereu tuje kuna muno kinya kaimenyi no ine bokarigara sana ndeba eba bokarigara sana kwa mtu kwene njaga na turenda kwamberia nande tugeta tukatuna Murira Gate Ura Gate na tugeta Kokunde tukenge twetekanira ntukune anarua keba mabetu agwo betu bakona kumenya tiganya muno nkigweta au bena culture center ciao to manduni twagwa muno muthikeria kana mutegeri twatimana ntwabe na culture center uchonde tonto winge ninya twatimana tonwa tukenesha mantu ja untwire bwa Meru mama magwa matalia magwa musemanyo la twatongoletwe ne Professor Kaimenyi ali mugwa wetu principal tulenda Meru monthe muntu ono koroketie miaka 45 ale na responsibility ya muci wawe muntu tirastwo gatirastwo na nchiaro igeja neje matonye ugweni wetu utombe kubunjia amani wa county yetu cio tombe gukuria mugongo wetu nontu tuli agwe nimo marete kikua thini wa bururi wetu nontu mo matongolagia nchure magatongoria maromba ria kwarite ria kurite mbule gacindi muno makaumagaria mbeu kwogu maromba mau mantu mau monthe ni tukumetikiria monthe ungece kule muntu tigarire na ukoci kana tari mwite kiatho kiu kingi tugwitana tugaca na ni tukulomba to monthe ntukwera tukathie chuka tukathie Tharaka tugaca kuimentirengi kana tuthie Gembe kana tigania tukegwa tukiariga untumwe nuntu maromba metu ni ngwataniro no kulwatu tuifathi kacha yetu ya Meru. Julius Mungania mbumete Tharaka niyo ndi minister wa kanisa yetagwo EAPC na niyo secretary general wa kanisa yetagwo Redeemed Assemblies of God. Mboyete amucemanio gwa agwe nontu mugwe muntu gwa utongoria anto na njira maromba na njira thiri na njira ya kuwatithania anto nikenda tubokara na thiri tuli a Meru twinthe kuma thuci Mwankanto Nyeri na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga kiripotera Meru TV. Nakio gikundi kia Red Cross ntukwe narua nikiumbite kwithwa gikithithia mucemanio na yonjirithia mwanya kuma aja kaunti ya Meru na kuma ndwangine mwanya na rabethiritwe bagikaranthi na kwariria nikenda bomba kuonora bomba kwithwa bagitethania na yonjirithi baba na nirutiriri kubomba kwithwa bagitethania muno nikenda beta na mbere kwithwa bakiagirithia motungata jao okiri mwingi. Na tumekusanyika hapa ili tuweze kufunza watu maneno ambayo inahusu Kenya Red Cross, sana vile mtu anaweza jitolea kusaidia, kwa kuwa wengi hawajui vile wanaweza saidia wakati kuna ajali barabarani, wakati kuna disaster kama moto, floods, drought,
na hata kuna programs zingine ambazo huwa tunafanya ambazo hazihusiani na ile kitu watu wanajua sana tunafanya mambo ya disaster. Mara mingi watu hata wajui wakati kuna moto ama kuna kitu imetendeka ni aje wanaweza tufikia ama wanafikia ofisi zetu, lakini leo ilikuwa siku ya kuhamasisha hizi vikundi na kuhamasisha watu wale wako katika Meru County ili watusaidie kufikisha ujumbe kwa wale wengine hawako hapa. Wakati ule mwingi watu ufikiria ya kwamba sisi tumko na uwezo sana wa kufanya hii kazi yote tunafanya, lakini kwa ukweli wale vijana unaona wakifanya hii kazi uanga wamejitolea usiku, mchana na kila siku. Wengine ni bibi zetu nyumbani, wengine bwana zetu, wengine watoto wetu, na kwa hivyo tunaomba watu wakuja watusaidie. Unaweza saidia kipesa, unaweza saidia kimawaidha, unaweza saidia kwa vitu zako. Tunaomba nguo, tunaomba chakula. Saa hii tumepewa shamba na serikali yetu ya Gatuzi la Meru, tunataka kujenga. Unaweza kuwa mmoja wale, utatusaidia na mabati ya kujenga, utatuletea lori moja ya mawe ili tuweze kujenga ofisi yetu. Kwa kuwa wakati hata tuko na disaster hapa Meru, sometimes unaweza ona tukua very slow to respond, lakini sasa hatuna hata warehouse ya kuweka zile vitu tunapewa na watu. So inabidi tutoke hapa twende focal point na Nyuki kwenda kuendea vitu huko. Na unajua kitu kama iko within pale huko inakuanga stress. Juu sasa kutoka hapa kwenda logistics na kila kitu. Lakini wakati tutakuwa na warehouse na ofisi zetu permanent ambapo hatukai tukienda kuomba ofisi, leo tuko ofisi hii Northimenti, wale wametupea ofisi, wamefika pahali, nataka kutumia ofisi yao, tumeenda ofisi ingine Katembe, ule ametupea nataka kutumia, tumeenda Tigania. So unapata hii maneno yote hata kwa kufanya kazi ina to affect, you know. They were not part of there was some communication that na tukiumaruka aja kaunti ya Meru na ndeto ketha tugichokera mwanka rutero kaunti ya Tharaka Nithi na wakari na ringi biashara bachera ira iri wandine ya Mugwe gicigo mbunge kia Chuka Igamba Ng'ombe nabo nibatithiretwo bagichumiria na gwitana mbere na kumeneria bangi bara bakurega thoko kana bakuregana na thoko akwithirwa igia kondene ya wandiu thoko ije ire kwirikana yumbite kwithirwa kireto ni mbunge wa ruterero rwa Chuka Igamba Ng'ombe no Patrick Monene nithiretwo igikiro siasa ni antu bamwe bakimibinga gwakwa kwayo bakiuga batikwenda thoko eu yumba kwithirwa igiakwa nuntu burano we mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna kuthingatirite na turetera ripoti eu. Watu wanapinga soko isijengwe. Tumekuja kuandamana hao watu tuwajue leo. Yune tuenda maendeleo. Tukauria nuntu batone aretire thoko. Kenda ntumandika barua ya kubinga ni yake. Tukauga ungi ni athia atuletera lonse tule magenyanya tukare makarati ende te kubinga thoko na egwa kigwa ko egwa kienda gwaka thoko muno athie Kathani Kambandi kana Weru tukauria leba twakegwa tebo mutha mwenju kiakegwa tebo kana John tio chera tukauga twatigerwa kine thirikari ya Ruto nituma tukuga tuyo nitulirira thoko yonka tigo kuma kuga one term 13 term nitugandiri term thoko yetu yakwe kama mheshimiwa Patrick Monene aretire kuma thoko eno kuma national government tutisitia nuntu okubicana na mundu tutisitia nuntu okutangana na mundu kitu kuria antu mathoko machera kana antu aikari machera ni thoko ni tukwenda nuntu umundi thoko eno kinathio nuntu kenda tumacha kwandikithia maristi makiuga mo matabangithua kangu kuria atiri Patrick Monene umekwa thie kura national acherie thoko amiretea mucoke yumea iole tu twakora tukebunira na kina thirikari no ya William Samoei Ruto tupinga maendeleo nuntu waki tupinga maendeleo no kuthondeka yo sherie nau turetere anatu tukwenda kureterwa nikenda tuenjibunia na indu na thoko tutikurie siasa muntu akenda siasa nitucemane siasa tu ne tuwa ukone 2 term na 3 term ukera
Ndi mheshimiwa Pato akothiaga tuchereria thoko kwena antu mamwe magutinda tuko tumecamanioni kena mabinga thoko ene yetu antu metu mugetikiria untu tonu na antu metu turaugire thoko nini achera ni tukathaniria muntwa gutuka no kwenda gite kana gutuka ole mutongori wako ni tuve mheshimiwa Pato heshima kenda twakira thoko nuntu thoko eno antu maregatethia ni antu machera. Na tukitigana na ripoti hiyo ni ati nawe Karo Muriuki urokuromba giti ekia Northimenti none thiri twagitumiri na gwita na mbere na kuromba mubunge Raim Daud kwithirwa akibathithiria sub county Enjeru irero mbere kwithirwa ikioneka akiuga sub county iringirio ni ciumbite kwithirwa ikithondekwa bwega na nandi bakwirigira kinya Enjeru ire kumenyekana ya Imenti East sub county kinya yo akomba kwithirwa akibandorekera na ithirwe ikibwanana na iringi no mwandiki wetu Anteto MC Mwitonga ari na ciotariria. Karo Muriuki na nĩ ũrĩa ũmerairia gĩtĩ kĩa Northimenti matano mbĩte kwithirwa akiumĩra ondĩ kũgĩtĩte sub county ĩngĩ Enjeru arĩa ombĩte kwithirwa akĩra mũjumbe ũrĩa ũrĩ gĩtĩ-inĩ njawe Raim Daud nombe kwithirwa akĩthondeka bwega athondeke sub county iu bwega kana kauga aciarwa nja ũrĩa sub county ingĩ cithithagua. Members of the press ibwaga no ntubagwo twa coverage bwa twa narua batwe tugwina gikano gikinene muno ndene Imenti East sub county ibuje nyabuingwa Imenti East sub county ya gazetted 2022 former minister wa state Jawe Fred Matiang'i na kuma gitare urionde sub county itare gutwika operationalized gintu kira kiratumire twikira mantu ja kwa dharura aturonere itukurukirwa ni thurano bibinge ne nyama endeleo ja maingi ja konie thirikari nonto turaeja wa kithe unit imwe na ndere ngi kieja wa unit ingi kithe ijabure kana twachiarira rua koka ina unit ijere kwa winya kithe body chibaba kuthurwa bobara ja wa stations ijere ende batutu no dimenti tukaegwe mwe kiwi kyo gintu kira tukugwirirwa na itukuona nyama endeleo ja keja lakini la muhimu na kira tukwenda kuromba thirikari yetu na ndino ntutu na sub county Enjeru na ibo kuona kikieni gikinene kiomba go plano boga na sub county ije kethirwa ni onene nyankurukia mutindwa tukuromba thirikari yetu na mheshimiwa Raim tafadhali itugo kwera batu turenda end quarter ekarija ora kangeta gakari kana inya ndera bwa kirua kebere chendeu no the model headquarter tukwenda utwakira tutikwenda tubechwa ni kena ntubara bonde agricultural officers ini antobonde bangao beje ni kenda bomba kunganira ndene ya mobisi jaja na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Na tugita na mbere ni ati nabo akari bankunga nabo nibethitwo bagichiumiria na kwithirwa bakithetera kana kumeneria atongerie bao nikira bakuwa nibethirite bakibatejaniria kiri mantu jegie mirandi ya gwiti na mbere bakiaria akari baba nibethite na mbere na kuwa boni bagite mirandi ta roje na kinya mirandi ya kwaga barabara bagita na mbere na kwithirwa bakiolota MC wakirwa bakiwa bo batamona na bere ya kumona igitarira ringa kura ngurukina ndi akari baba nibethite na mbere na kwithirwa bakiromba kwithirwa bakireterwa mirandi na kinya kwithirwa bagiturirwa barabara cia gwitira bakiwa mwankira thai barabara batumaira betherwa bagitira miundene yantu mwandiki wetu Wanteto kuma rutereru mwende wa Libuni ari na chotariria Karibankonga wandine yakirwa na gĩcigo mbunge kĩa Bore ni bachumirĩte na kumeneria tongeria bobo nene bakiwa ni babateyanĩrie kĩrĩmĩrandi ya weti na mbere rũrĩa rũĩ na barabara bakiwa kinya njĩra ne batombo turabetera miunda ya itha bungeji kumora ndejire ngungeji yani ote ndona gichenjia nambije kwa riama kinya barabara itu yokona naja nyabo atutegera barabara na ici itingo twithere na njira cietu kona ndi ngoria atire batwe katoteringa akura kana na kura cietu irio na niambuge mbuga rimwe roka ndura koko getha akumbika na nyamuntu gokeja kuthira koketha tetetheka
tafadhali hata kura tukatae kupiga kura sababu kura itu tutethia na atukuringa kura igeta kurithania antu ni ondo okona ikara bunge onto bakure kwa tukara kuringa kura betau Mugicunge na mantu ya maendeleo tutenganiri no tukiambere kinyota kanjiriria sitonyete nyandene tuna estate dogi mono ndete barabara ucio ndogote barabara etemo te karakta yeja itu tuakta ikeja na tuakta ikinya ko turiringienda mono barabara ucio gitabura sitemwa nikenda sikatonyania mukikuma barabara ne munkara inini kenda antu barabara musho ndere bakona nje barabara musho ndere bationa kumarira no baumarirwa bikibiki kenda bakinyara mine na rero mbareonekire atongeria ba muno MCA wa Kontoko makena marogocho balikana no baturira kinyaka barabara kanini o amuno baingeria wira no baturira ndu yo yora berete kaita kaithurano be mwaka yo 2022 ndere tutuguritie batue atoisuire turuje tugitugwitwa twasepaja rujiro project tware aru aro aringiro tekeja ora ntigiri ringa tekere thura otaga naja ke barabara kinyo ataga imuito ora twita bantu ba nkonga ba imuito ni barabara ti imuito jore naja tujaruje najo batue tunarujirwa community rujirwa community tu savete aru monga to yakulura kwa rosefa lakini lo community nakuzine ruku piping goteo numa umaro kamirira ro kogitate aro kwenda barabara ninyo benai barabara ninyo bobedro benyo ruji Diria nene beto bachwaga kura baugeri bo torambo a oskuru monga dai tutamiona yuto abere kura betro ofisi na niu tutabona kairi nyanto na munene weto munene we MCA jensi to dura mto jensi at least roga tutega era shon turika kuona MCA we turi atwa mutara ndiko to mutara ya yuruka ituone tutamona kumau katugegwa na kweja na into nau na kovije mandero yange nau na kweja na mapaipu inde gwe tukutike batu atukitabule utiki tuona ba kiripotera Meru TV kuma Nkonga Bore mbeta wa mwende wala iboni Mpaka sana mwende wa Laiboni no ntoko ripoti kuma agicigo mbunge kia Bore na ripoti yo kwa kuthwe gitu kira gatanda tuseto gorobona ruanga gucokiria nkatho no ntoko kuthore muna batu kuthingatira na kuithirwa kinyoke tuthingatira kiri matandao yetu na kumenya yara tukureterete gakondo tukubuthongi na bujirithari mabi mwathani onititara yakwa urimbita njeri wa cheupe